Idemo iz Firence u Montakini. Ovdje je toliko živo i toliko ljudi ima i toliko ima turista. Svačega nečega. Neverovatno. Neverovatan grad. Stani, stani. Dudo, sačekaj. Šta je bilo? Nastavljamo putovanje. Nastavljam. Dobro. Pa ne znam, neko se nešto pogubio. Svi. Ostajemo ovo Iranac i pravo na kebab. Ništa nismo jeli cijel dan. Aj, ništa jemo. Ništa, mladi. Ja ovo sad... Koliko? 200. Ej, 200, nemoguće, mora da bude više, a? 200. Ako muž vidi da se vratim Kanana, tužit će po tebi. Kad vidimo se gospođa vraća, malo Tanja, to je za tužbu. Au, brat. Još i trči. Ova 100% juri na škoz u 8, Samo mi lagano idemo. Gospođa se zadržala u Zari. To je ta ekipa iz Firence. Proveli smo se danas fantastično. Top. Mislim da smo se danas najlepše proveli u odnosu na prethodna 3 dana. Prethodna 3 dana smo na sve nešto jurili s autobusom, putovali, tajming, gužve. Mislim, lepo smo se proveli, naravno, ali danas je onako opuštena varijanta. Nisam nije morala pošaljem poruku. Ja sam se zvala, rekao da kako moramo zoviti, da neće se internet. Ekipa je malo umorna, više nije tako raspoložena, ili da? Da nije kebab! Da, sad idemo na kebab. Sa muzičaru, onu kontrolu sve sa gitarom. Ozbiljno? Majke. Au. Rastjepala sam prst, još on ljud. Ljut, a? Šta me snimaš? Izvek za karabu. Onda gledam na koliko se penje. Dobro, ali imaš dobre patike, vrhunske, tako da... Za šutiranje. Za šutiranje, pa da. I ja ovako opet sam ti kažem, do pola 8, znači to poletim preko onog, a do mene, pazi! Sačuvaj, daš. Još on njom! Ovo je uganuo nogu, još i ti da si se razjebala. Firenze, Toscana, San Giamiliano, Cinquecento, Siena, Montekini ili Montakini, kako god. Molto bene. Danas nam je Boka bila kolovođa. Boka je glavni organizator. Najjači lik u ovoj grupi. Mislim, sve su fantastične. Kako nam se zove ova žena? Koja žena? Ova plava, za nama i... Ne snimam, držim telefon, tek onako. Ovo što je s ovim čovekom bila danas, Mira mislim da je. Mira, ja sam na Mira. Da, mislim da je Mira, nisam siguran baš. Ja, evo ga Mekić.
stani, šta radi? Firenze, ciao. Uj, ispade mi telefon. Šta ima tu? Ajde bre, svi prolaze na crveno. Slobodno, ajde. A nemamo vremena. 25. Dragane moj, kad dođeš ti. La 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 la. La 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 la. Ovo je samo da se bude soli crni i žele. Nemam pojma. A pusti je bogano zeleno. Mi ćemo reći, mi nismo vidjeli to uopšte. Zar se ne, nismo onda nikad. Gdje je sad dalje? A ovdje. Opet mi ispade telefon. Jebote život. Znaš ono što se zakače ovako? Da, može. Rođendan mi je u avgustu. Zato što... Obradovala bi me ako, da, lava. Ne, devica. Meni je u Pragu ispod telefona i razbio sam ga u zoološkom vrtu. Moraš da imaš to zato što voliš. Da, pa tvoj muž me nagovorio da pravim vlogove. Da budem malo modern i ja, da budem u trendu, trending. Kad krenem da zgrćem pare, brate. Sediš, Ne radiš ništa i putuješ, brate. Pariz, London, Lisabon, New York. Šta je najbolje? Najbolji biznis Dobro. i posao na svetu. Kad Koji? legneš, a pare same idu. To je moj cilj, To je brate. najbolji biznis. Da, brate, to mi je cilj, a da će se taj cilj ostvariti, vidjet ćemo. Sad još da se snađemo ovdje u ovom ludilu, gledaj ovo. Evo i ajmo krdo. Dudo, prati ti njih, oni znaju, njih. Dobro. Aj, nemoj posebno da kupujemo. Hoćeš tu da uzmeš 4, evo 6, da ne kućamo. Hvala puno. This machine only training fasting. A ne. No Montecatini, no? Only Only this, ok, thank you. Dobro je da nisi ubacio pare. Kako bi ti progutalo 12 evrići. Inače, karta do Montekinija po osobi je 6 eura. Jeste stigli na Ste kupili šta jest? Neki dres da te... Pa dobro. Ne, nisam našla. Ja imam 10. Jeste kupili hleb? Kad sam rekla danas da kupim odmah, To su dva isto. Nisu. I'm sorry. Čekaj. Pitajte gdje se bacuje novac. Ček, sad ću da pitam. Ok, kartica.
Sad ću da pitam. I'm sorry, sim machine Montekini. I don't know because I am Italo. This is from Italia. Ona nema pojma. Ono je zove brzo. Ste vi uzeli kartu? A gde? Ali karticom Nikola plaća. Ali ajmo tamo. Ajmo brzo. Montekini. Da. Ovo su mašinovođe, vjerovatno. Lepi su im uniforme, i karabinjerima i policiji, svima je baš onako. I kolika je železnička stanica i evo. Mi ako se snađemo ovde, Bog nek me ubije. Si, buongiorno. Grazie. Ciao. Bella. Vincenzo Montella. Heras Ramazzotti. Siniša Mihajlović. Gdje su oni? Nemoj da se izgubimo, ljudi. Nemojte to da radimo. Ne, to je last minute, vidiš. To je... izgleda ćemo zakasnimo. Dok nađemo peron, kurc. Aj, pitajte ovoga, Let's go. Polizia. Carabinieri, polizia. Danza la boccia. Biglitelli, ticket. Vidi koliko kartu nam treba. Ti imaš više kartu, nemaš? Što? Sad ona hoće. Da oče se neće. I za više informacija. Još 7 minuta do voza. Mi ko smo na ovoj voz, to Vidi tamo. Aj tamo. Da li ovdje može se? Montecatini. Yes. We're waiting in line in the office or in the Trinità machine. We can pay cash? Just cash. Yes. A to ista kao ova. Jesi uzela? Pusti gospodina, on zna, Peđolina. Peđolino zna da kupi kartu. Inače, ovo je Marek, kiropraktičar. Poznati kiropraktičar iz Novog Sada. Ispravlja sve vrste lomova, preloma, masira. I damama isto masirka. Njegova lepša polovina. Mada i on je lep dečko. Baš su se onako našli.
Njega. La Spezia, da, bili smo i u Speziji. Speziji. Firenza. Bueno. Ajde bre, šta si te to mudao ovaj pola sata tu? Ajde majstore. Vidi ga. Ajde Peđa. Ajde Peđa. Ajde Peđa. Ajde majstore. Idi na engleski, nemoj na italijani. Čovjek zna italijan. Beware of pickpockets. Što sad neće? Nama ništa Only neće. Trenitalia staff for more information. Aj, tikit. A, gdje nam je? Kucaj Monte Catino. Kucaj Monte Catini. Stisni tamo, stisni gore. Eto. Monte... Catini. Centrale. Trebao si terme, ali nema veze. Što? Pa to je ono Isti đavo, nema prethodno veze. Idi dole, continue. Isti đavo. Čekaj. Continue, desno. Idemo na više komada. A? Koliko si? 4? 6. 6. 6. Pa, Znači, Pa da se švercujemo? Ništa? Ej je. Nećemo da se švercamo. Kakvi ste bre tu ljudi, došli smo malo se švercujemo, jebote, šta mi bre? Please wait. Forevarde piše, ne Ford. Ma je, Ford. Ford je Ford. Forward. Evo. Cash. Insert the cash in the lower right by the green light on the device. Ma verovatno Istre. I odošao na sve pare, majko mila, vidio. Lela, lela. To je savijen. Piše na ovaj monitor. Ajde, ajde, brže da nam ne proguta, ajde. evo izlazi. Evo ih. Čekaj. Samo dve. Evo, gledamo. Boka. Gdje je 7? 8 i 9 minuta. Preso. Presso. Ci crescente. Ajmo još 5 minuta. 15 minutes. Mora se poništi karte, alo, karte da se ponište. Ovdje se poništavaju karte. Gdje je bilo? Isto na onaj automat. A jesi Kako bre na isti automat? Na isti, a? Ma nije bre na isti. Bilo gdje? ste vi poništili? Ne tu. Da, ono mora. Tamo ne izlazi. Ma tamo na izlazu bre je. O ljud. Neće, kakav crni YouTube. Da vidimo šta si radila, si ludan.
Ma on poništava karte, sigurno. Ma poništava kurac on karte. Karte mora se poništiti. A? Ne, bre, tamo posto. Poplašila se. Čekaj, ženo, idem ja s tobom, bre, nemam kartu. Daj mi kartu. Nisi ni Pa kupio. ne, Dudo, karta. Evo ti karta. QR kod, skeniraj. Skenira. Šta ovaj gleda? Gleda moj kurac. Ne, traži euro da mu damo. Evo, tu se veravaju. Bravo, 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 bravo. Bravo, Mare, bravo, Mare. Probio si led, bravo, majstore. Evo ima i vamo. Jel to to? Bravo. I kao da rade u mornarici, a ne vozovođe. Jebate kako su lepo obučeni. Inače, Giorgio Armani im je pravio uniformu za karabinjere i u principu za sve ove uniformisane. Kako može biti okrenut voz na van? Jel ovaj, a? Pitaj da ovaj za Čikvičente. Misliš, a? A koga da pitamo? Aj, pitaj. A Montecatini? I'm sorry, Montecatini? Train. I think so. Let me check. Okay. Montecatini, yes. Jeste. Ajmo gore. Evo ih, hajde, ušli su. Ajde ovdje. Dođi. Dođi kod Kiza. Dođi. Da, kod Peđe, da. Ja nisam Peđe, izvinjavam se. On je Peđe, on je Dejan. Dejan, joj, ni ime mi niste zapamtili. Bože, Da, jesam, ja ne mogu da ne znam. joj, bože. Hajde, pitaj. Kako mi znamo da nam je, imate li vi da pratite tu koja smo stanica? Niš da ne rade ovi ekrani. Imam ja Google Maps skinu. A imaš da na svaku pravo ti piše koja se. Tako je, deki. Ja, seo sam kontra. Nema Marka da kaže Hoćete da zamenimo mesto? Ajde, dobro, šet. Ajde bre, sedi bre, smiri se. Ja imam fobiju kad se vozimo nazad. Joj, le. Što si seo tu? Pa pogrešio sam, mislim da ću tamo. Nema veze, šalim. Sjedneš onda puka. Ovo je 5. put. Ne, ali pitajte ponovo. Šta vam je rekao čovjek? Treba da izađemo. Pita je li do oni? Terme Montekini. Idemo. A idete vi tamo. Idemo, kaže, idemo. Idemo zajedno. Jel naš pričaju? I naš. Ne, znaju samo da kažu idemo. Znači, Montecatini centro, to je to. Oni idu do tamo i mi idemo sa njima. Ako budu izašli u Rimu, nema veze.